Kami pulang salamatan.
pian sakaluargaan pastinya lawan pian Pak Ai selamat datang. Yang mana belum makan silahkan dulu makanan. Pinanya pengantinnya sudah disediakan. Acil dinang bimoy nang memberi sawiran. Jadi nang lawan acil nang besandal habang. Terima kasih banyak pian memberi sawiran. Mudahan bang pian itu nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan buhan pian dilancarkan rezeki. Mudahan laki pian sidin nang berusaha. Mudahan diberkahi. Mudahan tobang ibu bulan ini betianan lagi. Kalau terima kasih bu lah nang lawan pian. Mudahan ibu-ibu sehat sabarataan. Mudahan buhan pian selalu dalam lindungan. Mudahan makin hari lagi pian tambah sayang. Pian bahkan deraan diregep pinggang lagi. Bu nang setan jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan terima kasih banyak nang lawan pian. Hanyar madihin pemula sudah diberi sawiran. Pinanya tuan rumah iakah nih nang bejelan yaitu Bapak Ujang ulun mau ucapakan bagus nang kupiah pian manik-manik wadah abang. Jadi tuan rumah mengamira nih bejelan tapi nang tangan sidin kadede nang taliat duit di pingkotan. Lalu nang to ada mencalok kantongan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ujang ulun mau ucapakan mudahan bang pian itu nang panjang umur dua nang laki bini. Mudahan buhan pian sehat setiap hari. Mudahan bingkil pian selalu diberkahi. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Mudahan bini pian pulang betianan lagi. Jadi tuan rumah nang mau undang kami tak lupa ulun ucapkan terima kasih banyak Pak lah nang lawan pian. Ada kalau kisik HP di tangan pian tuyat ada nang 100 bu nang besimbanan. Jadi nang lawan pian kami mempromosikan. Jadi mau undang kami tuan rumah hari ini yaitu bingkil putra dua putra bingkil sidin di ngarane. Jadi di desanya yaitu Gandaria tak lupa ulur ucape. Jadi nang bingkil pian pulang kami promosi. Sebelum bingkil pian kaina kami promosi. Pinanya di ibu Cilai hendak memberi terima kasih banyak jual lawan Pak Haji sidin mengamira tadi mulai bawah situ sampai nang kasih nih. Lalu terima kasih ulun nang mau ucape baik ibu bejo habang tadi nang bejo hirang atau di Pak Haji nang amira muka kacamata warna hirang. Jadi terima kasih banyak nang lawan pian. Mudahan buhan pian bertahan sehat badan. Usaha pian diberi keberkahan. Terima kasih banyak sekalinya tuan rumah buai nang memberi pulang. Lalu nang tak lupa kita mendoakan mudahan bingkil pian itu usaha pian diberi keberkahan. Bingkil ude yaitu dua putra bingkilnya Bangaran di desa pulang kami menyambetakan ini Gandaria di sapian Bangaran. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Mudahan beretaan kita nang naik haji hajat dikabulkan dikabulkan. Lalu bang kami terus melanjutkan mudahan tumpang abang tadi nambah isim selalu salamatan karena tak kurihing sidin nang kehadapan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian nang ada tuh di sini ulun mau ucapakan. Lalu ulun terfokus lawan ibu di hadapan pian membuka ipok umah hitung saulangan. Jadi nang lawan pian bu
terfokus lawan acil di hadapan. Anang ada tas itu berwarna putih diendak di hadapan. Jadi dilihat-lihat orang nyaman sekali. Nang istilah pintas mahirip acil sahine. Jadi nang lawan ibu ulun nang mau ucapin mudahan buhan pian sehat setiap hari. Nyaman dilain waktu kawa bertemuan lagi. Jadi madihin kami mana rusakan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan lawan nipang bepa nang bebeju habang di belakang bebeju hirang. Nang dina nipang sidin itu nang hajar detang. Jadi lawan pian nang hajar detangan. Silahkan topang dulu buhan pian makanan. Jadi nang hari ini acara pengantinan. Ujar nang dengar haber sampai nang kamarian. Lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan acara pian hari ini dilancarkan. Sampai tuntung acara diberi keberkahan. La keberkahan. Jadi madihin kami mana rusakan kepada tumpah haji nang sudah makanan. Mudahan buhan pian bulik nang salamatan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pulang kepada ibu bapak di sini sabderetaan. Lalu nang terfokus lawan ibu nang berdiri nang bebeju hirang. Jadi dilihat-lihat awak saling kenalan. Pinanya tupang pian bu ai tak kencang makan. Jadi tupang genggam mana tinggi ke hadapan. Jadi lawan pian sakadar ulun padehi. Apabila kaina malam hendak membunuh Yahudi. Nang istilah kata bu ai nang lawan laki. Lamunnya kawa laki haja di atas jangan pian manindihi. Lamun pian manindihi laki pacangan mati. Cuman awak kenal bu ai nang kade rugi. Istilah tupang kata beuntung nang laki. Bila hendak membebem kada usah ditilapi. Jadi terfokus lawan ibu laki bini itu nang tunang laki parut kage kenalan. Lamun betianan nang itu bebinian sekitar 7 bulanan. Jadi lawan pian pinanya tuh tabelik nang laki betianan. Lalu lawan pian nang dua laki binian. Pinanya buhan pian tak jauh nang saruan. Mudahan bang bulik buhan pian salamatan. Kaina dilain waktu kawa pulang betamuan. La betamuan. Lalu tak lupa kami mana rusakan. Jadi bu ai madihin kami nang panutupan. Kira imbah ini kami nang besa sipun langsung haja bulikan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kepada bapak ibu pian nang saberataan. Jadi nang tak lupa menyapa pian baik nang ini lalu pakai nang pario habang. Mudahan bang pian paklah nang salamatan. Pian dilain waktu kaina lawan kami kawa tak dapat pulang. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan waktu awal mandihin tadi nang beisukan. Doa kesan pengantin sudah kita ucapkan. Jodoh nang tak lupa ulur mau ucapakan. Tuyat pengantinnya sudah tunang tuntung bu ai disilihakan. Nang istilah kata pengantin tupang standby sudah di palaminan. Jadi kesan pengantin kami menyarankan kaina imbah ini bila tuntung madihin kami hendak beputuan. Nang istilah kata lawan pian kenang-kenangan. Lalu nang tak lupa kami mana rusakan membawa bemadihin hari ini menghibur pian. Lalu nang terfokus lawan nang itu kae nang duduk di
Sudahkah bang bebini atau masih bujangan? Ujar masih bujang, ulun mendoakan mudahan bang ai pian hajat dikabulakan, mudahan rezeki pian dilancarkan, mudahan tahun ini jodoh mendapatkan. Kain bila kawin kawa ai pulang diundang, ala diundang. Adanya nyamanan bang ai kita bujangan, apabila kita guring imbahenu kadinginan. Nang istilah kata kada demah ngatakan, cuman nang lawan pian nang masih bujangan. Ulun hari ini sakadar memberi himbauan, apabila pian bujang bubujur banglah hidup jangan disisiakan. Istilah tukang kata jangan terlalu pacah di tangan, alah di tangan. Jadi madihin kami menerusakan, lalu nang tidak lupa kami melanjutkan. Tampul lubang anten ada di palaminan, alangkah nang baiknya kita nang ini doa pulang dipanjatakan. Bila ulun berdoa amin akan buhan pian, baik nang itu di muka atau lagi makanan. Jadi wan bang anten terakhir kita doakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah bang anten pian laki binian, pian nang panjang umur beda dua sehat badan. Sehatnya bang anten di jalan ketaatan, sehatnya bang anten dikuatkan iman. Mudahan bang anten rezeki dilancarkan, segala usahanya diberi keberkahan. Mudahan bang anten pian rohoi rahayu beda dua tuntong pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan bang anten hajatnya dikabulkan, dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, tak terpisahkan. Terima kasih mang ai pian memberi, tadi nang kipas angin sidin jua menjulungi, lalu lawan pian nang ulun mendoakan. Mudahan tupang pian panjang umur sehat badan pastinya hari-hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki, mudahan sabar taat kita kawan naik haji. Nang mana masih bujang mudahan lakas bebini, ala bebini. Jadi madihin kami menarusakan kepada bapak ibu pian nang sabar taat. Tadi wan bang anten sudah kita doakan, lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan, ulun nang mewakili kekawanan beretaan. Nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang bangaran Bapak Ujang atau bini sidin bepandir bedirian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan, kami meminta maaf minta rela lawan pian, apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang tak salah ucap, nang itu bang maulah dalam hati kada nyaman. Kami minta maaf minta rela bertaat, maklumi jua kami manusia biasa, itu nang ada luput dari salah kahilafan. Lalu nih bang kita di sini pertemuan, kita doa berdoa tempulu tak kumpulan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, nang wabil khususnya doa nang nih bang pulang gesan nang kakan-kakan, gesan adik-adik hari ini sabar taat. Baik nanti suberang menguap kalau luasan, nang tu dihiga adik betupih abang. Jadi lawan pian kakak menyarankan, bingai bila menguap tukupi lawan tangan. Nang istilah kata supaya kada masuk setan, jadi lawan adik sabar taat. Tak lupa hari ini kami mendoakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat
sehat badan mama abah biar begawi parajakian mudahan sekolah berdataan pendapatan mudahan kang berbakti berdataan lawan kuitan mudahan kaina sukses buhan pian masa depan lama jadi madiin kami menarusakan kepada bapak ibu pian sabarataan nang beepan saputih ulun mau ucap hakan iyakah apan sakat sekaliatan nang jenis motor putih nang hajar detangan nang mana belum turun silahkan dulu turunan acil nang di muka mulai tadi menunjuk bu nang lawan tangan pinanya tuh pinando suah nang betemuan jadi nang lawan pian nang bermobil putih kami mendoakan nang mana kaina bulik mudahan salamatan lalu nang tak lupa kami nang di terakhir madihin menampilkan jadi lawan ibu bapak sabarataan mudahan buhan pian salamatan di jalan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan tadi bila jerujuk ya ulun daun di membai ada baikat lagi tadi dadayat kain pabilanya jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin kalau bang ada kain sumur di ladang boleh kata kaina kami menumpang mandi mudahan beretaan kita berumur panjang nyaman dilain waktu kawa bertamuan lagi lawan ibu-ibu beempat nang bulikan nang mana banyak-banyak nang diingkot di tangan mudahan buhan pian bulik nang salamatan lalu nang tak lupa terakhir ulun doakan kita bulik di sini segala hajat kita mudahan dikabulkan lalu terakhir kami mau ucapkan kepada buhan pian pulang minta doakan mudahan kami bulik kaina salamatan mudahan ninang gering toyat disihatakan nang wabil khususnya ulun minta doakan karena nih bang ulun awak nang kurang nyaman jadi tuh mudahan kita sehat sabarataan lalu nang terakhir kami mau ucapkan terima kasih banyak di bangsa kali lagi kepada bapak ujang mudahan di acara diberi keberkahan salah lawan hilaf mohon dimaafkan mungkin kami bersatu kami hendak bertahan lalu nang terakhir pantun ulur bawakan kalau bang ada kita jeruk yang patah jangan pian disimpan pastinya di dalam hati kalau bang ada kata-kata nang salah ulun minta maaf minta rela hari ini lalu terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum minta rela keretaan ilahi kami bersatu langsung bertahan sallallahu alaihi Nabi Muhammad